The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakaDlamini umlangeni wakibo bamfa benkosi bakavelizizweni khona eMangayani. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela umsebenzi wekwakhiwa kwetakhiwo ihardware kanye nayo igrocery shop takhiwo ke mbukeli letacetselwa ngibo baka Micro Projects ngemali lebalelwa ku 2.5 million emalangeni. Imali leyaphuma kiso sikhwama sekuthuthukisa tifundza sikhwama saka RDF. Sawuphinza sive ke mbukeli ukuthi tinhlangano letitawuzuza kito letakhiwo tibalelwa ku 6 kanti tinemalunga langu 68. Asingene ke mbukeli elihlelweni ngethembe ukuthi udalithokozela kakhulu. Letinhlangano totisithupha tatfola kusekeleka kuyo inhlangano yaka ACT. Lenhlangano yaka ACT yatisungula ngekuthi yaphinze yatihlangabeta ngemali letsite, yaphinze futhi yatikhiphela imali lengu 150,000 emalangeni leyaba sikhwama semlinzelo waka Micro Projects lesingathi yaba ngu 10% yato tonke kude takhelwe lesakhiwo. Njengaloku sikhuluma emalunga aletinhlangano lazuzako abalelwa ku 68. Kuyavelwa ukuthi nakusunguleka letinhlangano lilunga ngalinye belikadze likhipha imali lebalelwa ku 1000 emalangeni njengoba sibalo sawo asawonke angu 68. Letinhlangano tifaka ekhatsi lituba lemphumelelo yona lefuye tinkhukhu leyasitwa nangibo baka World Food Program. Sikanye esikhoveni, Siyembili Mathebeni yona lenesigulumba, Shiyabalele yona lehlanyela tibhidvo letiyahlukahlukene, Vula Mehlo kanye neyaka Asihlumeni Madingizwe totimbili letinetitolo tema-grocery. Umnumzane Wilson Zwane longulomunye wemalunga lesambulelo saletinhlangano letisithupha tekonga nekubolekisa uthi lo msebenzi walokakhelwa le hardware kanye ne-grocery shop utoba lusito lolukhulu njengoba uthi lesive lesingaphansi kwalenkhundla yakhe besikathe sisokola sihamba sigaba lesithe sibili nasiyothenga nje tintfo letincane ikakhulu tekwakha. Lona kungumsebenzi wetinhlangano letihlangene lesi sambulelo saletinhlangano. Kuthi inhlangano letisithupha sithena sibuka sithi inhlangano ikakhulu kulendzawo yakithi siyalima. Manje nasilimako la kuyendeka khanze siba netinto etinengi lechoda kwefuna ukuthi sihambe siyothenga kubomanzini kubobhonya siyonanjani sabona ukuthi ngcono sithathe lesidzinga lekhashana njengoba sibalimi sithathe silibuyisela dudane lekufaka into tekulima bomanyolo bosimende netinto letinjalo. Manje sakubona ukuthi nasingahlangana sikwende bese sikwakha singilenhlangano sikubuyisela dudane kutositakala nabantu labala dudane emangweni khona ukuthi sikhona icosha indlala esive hardware nje lena. Sitawuthengisa konke lo utahamba ukutholakala ehardware nje konke lo utakuthola lapho ehardware utakhanza ukuthi itaba khona la. Structure leselele basendele kona siyabonga nje uhulumende wengonyama ngosiyami. Sita kakhulu ukuthuthekiseni lo mango wakithi lo walamlindazo ngoba nje bese ngishide ukuthi sihamba sigaba lesithe siyofuna into tekulima kuyendeka lo mnyolo ude letinto le mali egibela unayo le yokuthenga sekwanza ukuthi asakhona ukuthenga ugcina sahleli nayo imali seyadleka ngaleyo ndlela nyalo umuntu usotawuta nengolovana asuke la khaya ahamba uthathe manyolo wakhe nabe ufuna manyolo awamix ekhaya sicishe sekutawusitakala nje bese nendlela yaphuma emakhaya. Umnumzane Phinda Dlamini longulomunye webathuthukisi baka Micro Projects ubongela letinhlangano ngekuthi ticashwe ngu Micro Projects ekutheni ticetselelwe lesakhiwo sehardware kanye negrocery shop. Umlangeni uveta ukuthi imali lesetshenzisiwe kulomsebenzi ibalelwa ku 2.5 million emalangeni leyaphuma kuso sikhwama saka RDF. Dlamini uthi lokwakhiwa kwalesakhiwo kuthethe umnyaka munye na hafu kusicetha. Make wami le structure lesi setinhlangano tsithi tala emlindazo anda mhlambanyathi inkundla.
beda batokhala ka-micro project bacela ukuthi sibacedzelele le structure. Bayalima la kule ndzawo litulu liyana. Bacela ukuthi bacela sibacedzelele le structure batofaka tindlo tekulima. Nawe ukubuka nje kusuka la uziyofika eBhunya solokude esitolo. So bacela ukuthi manje sibendele negrocery la celeni bese ke sebabeka indlo tabo tekulima ngale la kungathi kuyihardware ngakhona. So ka-micro ke sabemukela i-application yabo sakwenda yonke imininingwane kwaphasa. Then ke sase sesiyasicala nathi sicala bekumele sicedzele khona bese bakwendile sine safika sesitosicedzela le structure. Ngicabanga ukuthi it's a year and a half lesimthethe kwenda le structure lesi. Lokunye ke kunenhlangano lebasitako la cishe wonke lo mhlambanyathi inkundla kunenhlangano lokuthiwa ngi-Arcade. NGO nayo lesebenzisana nayo sing-micro project nayo izamile ke kubangetela kulo 10% imali enganga 150,000 ngoba le structure lesithina sisicedzele nga roughly 2.5 million. Lokunye lesikubona kuma ngetinyawo nako kudingwa sive kakhulu nemahholo emphakathi ayakhiwa lonke live emahholo kepha nje kakhulu sikhwama saka micro nesikhwama saka RDF bobuthi nasisi kule ngaphandle tiyabambisana tikhwama ukuthi tifuqele imisebenzi yentuthuko le ngaphandle sikubona kule sikhwama saka micro sibona imisebenzi yetakhiwo minyenti kakhulu kule saka RDF sibona kungena imisebenzi emabhizinisi. Ngakulokunye umnumzane Dlamini unxusa lesambulelo saletinhlangano letisithupha kuthi tisebenzisane nangako kutikhandla kude titoba nenchubekela phambili. Letinhlangano sisaticela lokuthi manje tingene sitotsita lokukakhulu vele kulesikhwama lesikiso kusebenta lokuthi sibakhele emahhola sibakhele imigwaqo emabloho naloko kule nkhundla nje kunemigwaqo lemibili lephasile lengithemba ukuthi tawuthi kuphela lo mnyaka linye yale migwaqo itabe seyicalile simele nje ukuthi sithe sitothula contract kuyona lenkundla akusiko khashani ngikhona lambangave asakhiwe emabhloko lonke lelive nanyalo aqhubeka ayakhiwa kusho ukuthi nabasibuka sibona sive sekulula ukuthi sichumane sekulula ukuthi sive sifike emadolobheni singeke saphika umseno usemnyenti ndzabeni emabhloko nabodebetebe nabo nokuthi imigwaqo emakhaya isaqhubeka vele ukuthi nakona litulu ingahambeki kepha ke uhulumende somsehlolo olukhulu nyalo lokuthi le migwaqo emakhaya ayihlale njalo ilungile. Cha nebo kunene umsebenzi wenkwenyama nemakhosi uyabonakala mina ligama lami umntana enkosi kaSawangwana lobuke nali ifela kalafumisa lelikhulu lentasi ngibonga kakhulu ukuthi inkosi letinkundla system ngidokelethi wonke umuntu akade lokuthi lokhu ke uma sikubuka singemaswati konke letinto letentekako ngina indlela esiphetheke ngayo singemaswati ngoba salahla letinkundla siyabe silahle kuphila kwethu ngoba njenyalo lengikhuluma ukuthi ishiselo kunelidamu lelikhulu endansi kalafumisa empakeni nalo ngileli lashiselweni lelinetikhulu lapha letitawu sitakala letingi-8 nalapho ngilomsebenzi welive laKangwane lelipusa ngesystem yetinkundla. Ngisho ukuthi ke bonkosi lokho uma siya kuyeka singemaswati ngoba noma ngasiyakhethana uthola ukuthi asekhamani kude asibulala nakhona. Kungako ke ukuthi intuthuko yethu nje ihamba lula le ntuthuko yethu ngokuthi noma ngabe sicala imisebenzi ukhanza ukuthi imisebenzi yethu ilula ngoba thina siphethwe inkosi ngibabe munye. Mina ngingimake emakhaya ngimthemba iDlamini kunebantwana bethu labafunza ngale labachamuka ngala emakhaya ngala vele nangabe kwendekile lo mfula watholakala ukuthi ugcwele bayahlala bahlalele ukuthi uze wehle ngikhathi baya etikolweni. Injabulo yethu inkulu kakhulu nasingaphumelela sisakheleke
lo tebetebe bakhona abantu abethu kuya esikolweni ngesikhathi. Sekungaba ukuthi isive sakithi ekhaya eMbolonjeni kube kubambisana emsebentini wekuchubeka kusakhiwa lana ukuthi sibe kunye nabo sibambisane emsebentini ukuze utokhona kuchubeka ube impumelelo. Sikhona kusitakala kubantwana bethu ba etikolweni. Hey, live laseSwatini linenhlanga. Maye sibusisekile simaSwati. Ekubeni nababelo sithandzako lo hamba umhlaba wonke asifunela lusito. Ngisho ingwenyama King Mswati the 3rd. Leti tithelo takhe leti lesitibonako lapha wekunene. Silapha eMhologweni kutovulwa libloho lelakhiwe umkhono wahulumende micro projects abambisene nema-engineers in action. Laba bonjinela ke labaqhamuka eveni laseMary lebagana lelive ngenxa yokukhuthala kwengwenyama. Lapha eveni basakhela ema-footbridge botebetebe lokusikhuluma nje sebakhe botebetebe labangatulu kwa-36. Sithi-ke siyakubonga lokho kakhulu simaSwati. Siyambonga nje micro projects lokusabe kuhlahlandlela. Siyawubonga-ke nalo mango lebe basebenzisana nawo lapha kaZombodza emuva ngobe kuyakhomba lokuthi bebabambene kuze sitoba nalokulokuhle lokunje. Sijabule kakhulu Nkosi yami, uyathi sitawuhlanya ngenjabulo lesijabulile. Ebesihlupheka kakhulu laMthombe. Besiphathamiseka ngoba besithi nangabe sifuna kumikisa noma enhlangano singakhoni kuwela. Umakela mamba wakagina ngile ngahamba nalo mtimpo 510 half meters ngacishe ngafa. uNkulunkulu wabese soya ngisita ngabona belu phathi batokwa khade betebe eMthambati ngasala nje ngemhuzuku ngemuke shothi ngemuke kulamanti nje lawo la gethulela mana ngathi angifathi le date angathi date kodwa nje ngiyathi sibe kulisonto benibuye emgcwabeni nalokuhle ukuthi nalesive lebe sikhona la sesibonile emakhaya lesebakhelwe wona lamahle labonala ko ngoba labanye bayabonakala esigabeni sekutheni lamakhaya bekavele akusiwo la kanjani labanye bebanemakhaya labonala ukuthi cha sebakhile kepha ke noma ngabe bongakakhe na kufika umsebenzi lonje impilo yakhe ivele isale iba ngcono kakhulu bekunene. Lamalanga nje sibonile ukuthi yebo singathi uyaba sive siyawayelwa kepha kenyana siqale sisale seyikhonka lemigwaqo nyalo lokuthi ngilokuyilo sikuboneka ama achievements alo 40 years ukuthi emakhaya sekuqelile ukuthi sihambe sikhonka indzawo letimbi tikhona ukuthi tihambeke lokuyelo sikubonile kusukuma ngemandla kulo 40 years sibona i-Regional Development Fund idlala ubhedu sonke siyayibona kade uyacoshwa eduke emakhaya lokuhle sikubona lokho sive siyahlangana siyasonzela ingwenyama siyiqale kwethula imisebenzi yamaloli yetigulumba lesikhombe sivele sikhona intolo kepha lo nyaka sesingene kulenye level la khona ingwenyama mathupha siyibona inesive kulethwa intuthuko emakhaya abantu bathola emaloli bathola igulumba bathola ama-TLB kuthengwa inkomo imisebenzi emidlala nzawonye seyisukumile labanye bavula itolo konke lokho kuletha intuthuko lekhonsako emimangweni. Kulandzela kutsi tonke letinhlangano letisitfupha tisunguleke ngekusekelwa ngetimali baka ACAT lokuyinhlangano lengaphansi kwe-Council of Eswatini Churches. Make Lungile Zwane waka ACAT usilandzisa kabanti ngalo lusito letinhlangano letaluzuza kubo lokufaka ekhatsi nesamba lesingu 150,000 emalangeni. Basithi inhlangano letingusikisi lesakhiwo leso sisakhiwo sesambulelo lesambulelo sifake letinhlangano letingusikisi ema-cooperative ema-multi-purpose cooperatives onke nje silamalunga seka onke angu 68 labanikati labangema shareholders
alomsebenzi lo. Lilinye lilunga letinhlanganweni ba contribute 1000 each ukuthenga ama shares alomsebenzi. Lokunye ke lebe bakwenda ukuthi nangabe shothi kukhona lokudinga ukuthi bete bakusebenze nalo kufanele bakulungise kube khona ke emandla abo labawafakako la kulomsebenzi. Sho ukuthi zingekhethi yebo ngiyavuma ukuthi kwaba ne contribution leqhamuka ko ekhethi le 150,000 shothi ekhethi njengoba ngisho ukuthi inhlangano leti sisungulwe ngekhethi so ke shothi naye indlela ukuthi achase leliphupho lakhe ekhethi lokuthi udinga kushiya nabe shothi mhlambe noma sekashiya community ashiye ayibona le development ukuthi ikhona shothi naye indlela ukuthi ubahlangabeta njani lamalunga lawa la ngaphansi kwaleti inhlangano ekhethi. So ke wathi khasa ke ngalo 150,000 kuleli phupho labo lebese bavele balishito ukuthi bafisa kuba nesitolo segrocery nehardware nale mathange adizili. So ke wasuyabachasa ke ukuthi naye imali mhlambe la ngabachasa ngayo ukuze kube impumelelo. Sho ukuthi nje thina ekhethi sibambisa sisitha la kuseni sicala leti inhlangano la community te development ukuthi sibafundzise malunga konga phindze futhi baboleke baqale emabhizinisi emakhaya bese phindze futhi kuba nelibhizinisi ngalinye lelibhizinisi linye lelikhulu mhlambe no bese litala lamanye amabhizinisi lelibahlanganisako. Shothi nje leti inhlangano leti ngisikisi nangise lesambulelo lesi sicuke sethi inhlangano leti ngisikisi tonke leti inhlangano tinemabhizinisi ngayinye lesi sesiwavulile kuna Sikhuleni Madingizwe lo ne grocery shop naye wachaswa ngo-RDF bese sekuba naShiyabelele lo ne vegetable garden naye wakhona ukuthi achaswe ngo-RDF kuna Siyembili Mathebeni umele sikhuluma nje lokusikhuluma naye uchaswe nge-RDF kunelituba lempumelelo lendati ngikho lapha temacanza zachaswa ke bona base applyele RDF but wabaneti inhlangano nato leti ba attracted yako kubo ngezathu ukuthi bathi inhlangano leti registered wabachasa WFP ngenangizana ngefeeding yetinkukhu naleti nkukhu lokho siba nabo banebhizinisi naletinye ke inhlangano letimbili nato ngiletinye letisafaka isicelo tato enkundleni labanye bafuna ifeedlot labanye banetiponji shothi nje bafuna kwenta tinto te catering ukupheka netiponji netitafu netitulu basafake ke ticelo ke enkundleni yasemhlambanyathu sibasitakale khona lapho. Makizwane uthi inhloso lenkulu yalesambulelo saletinhlangano letisithupha ukuthi sichube lama grocery shops kanye nale hardware letothongisa tonke tintfo tekwakha letitodzingwa ngiso lesive lesingaphansi kwalenkhundla yasemhlambanyatsi kude kuthi singahambi sigaba lesidze siyothenga tintfo ngemancozuncozi. Leli-ke selibhizinisi ke lelikhulu lesihlanza ke letinhlangano ke letingisikisi lona ke lokusifiso nje ukuthi hayi sasiso sifiso ngosi sesibona seliphupho vele lesishayelekile eligoli lakhona silana nje ngembili sibheke ukuthi stokisha igrocery shop yaleti inhlangano tonke sho silamalunga nje atasupporta imarket ngona lamalunga bese ngale sokuba ihardware lana ke uma ngabe nje ufuna sipikile ufuna uhamba uzofika eBhonyi so sibonele ukuthi asisonzete letinto letoke dudane ku community uze sikhona ukuthi noma ufuna cement ufuthi libhala noma ufuna into tekulima ukhona ukuthi uthenge dudane kusetekali community. Lokunye ke lokhona ukuthi la kembili nje la kuba ekhona leti moto sisafisa lokuthi kube nemathange adizili na petrol kuze phela lesigurumba sethi lenhlangano lengishiabelele ikhona kwetha la sembelelweni ikhona ekuthenga dizili la lokusho ukuthi kutakhona ukuthi ngaleyo ndlela kukhukhumuke ema dividends ekupheleni kweminyaka ngiloko ke lesikwenda kakhulu phindze futhi ke sibuke kakhulu etinzaweni tekulima ukuthi njengoba ngisho nje usingale selihardware nyalo nje sitawustokisha kakhulu ema farming imports because sinale believe ukuthi lonke lilunga alilime ekhaya ngesikhathi sekulima
ukudla kube lokukhonsile kube khona kwenele kuphinde futhi kube khona nekudayisa lokwelekako esikhathini esendlulile nje sike saba nema contract nabo WFP bete balathe imimbila nanyalo siyakhona ukuthi sisupply ebo NMC supply nalamanye ama marketers la khona ukuthi abuya athatha ummbila ngona lamalunga etinhlangano. Lo wabongela inkundla council yasemhlambanyathi kwaba bucopho basemlindazwe umnumzane Njabulo Sibhobho Dlamini lo wabongela tonke letinhlangano ngekuthi tizuze ngekwakhelwa lesakhiwo lathi sisezingeni lelisedulu. Asibusele uMaswati Lamahle enkundleni yasemhlambanyathi sithatha lethuba sindlulisa kubonga sithi inkundla Nkosi yami sakhiwo sethu lesihle nakangaka eMaswati akithi kade uyekela lokubheka lenda sekubobhunya nakayofuna tinto tekulima ekakhulu ngoba live lethu linothe ngemhlaba. Sibonga kakhulu kuba ka micro project ukusibambisa tonke le takhiwo tichaswe lapha enkundleni yasemhlambanyathi bonkosi. Siyaqhubeka nekukhuthata lokuthi abantu abasonzele enkundleni ngoba senginikile igaranti ukuthi imali ikhona shothi kafishane bekunene sukumani nakhethe inhlangano nisonzele enkundleni banelekelele nikhona ukuhamba niyawufuna nikufunako nithuthuke nambe nembili. Umoya lo shongo usihlalo la siyawukhuthata nangu ukuthi awusitawubuya enkundleni sitocela lokunye maye kuhle siyakujabulela lokho ukhomba kwalo ukuthi vele kune open door policy nakulesikhwama kude umthetho lovimba lokuthi nawo ke wacela uphinze ucele ingani nangabe nje inkundla council ibona ukuthi kuyaphila kuyembili ngeke bahle banganisekele. Siyacela kusenhlangano leti dibambiseni nidibambe ngesandla nidilayele letinyenzawo la kunemali khona imali ayikho lenkundleni kuphela le RDF kuphela ebhange kunemali so nisukumisile uhulumende noma basandla nyalo seningensehlula sikwelede nyalo hambani yobole kumali ebhange nisebente kutobona ngathi niyakhula phela uyawuthi ngalenyeni langa ke sesifike nakulabanye bese niyabuya nize awubone nenkundla bekungaba njani wena isiphinze awu neminyaka seyibonakala phela ukuthi vele senisebentile seniyakhona nekukhomba ukuthi vele ninikiwe itolo nakuphatha kahle uyakhula umsebenzi senidocela ke futhi enkundleni umsebenzi welitiko ukuthi likubuke lokho lokuthi kungenteka kanjani ukuthi lokho leseningenele lokho kuninike inzuzo nakhe imali nikhone ukuthi kusasa kati akhweshe itiko sinemthwalo silitiko sisonke kungako nje sisumisa tonke inhlelo leti sekuthi sifuna kubona abantu thine labaphumile ephuyeni labatawuthi bakhishwe nguhulumende ephuyeni. Siyacela lo sibe kunene kubukeni lokho nikubambe kahle lo msebenzi kuze ukuthi ungafi lo msebenzi ngoba umcwa kakhulu bekunene. Sengushito konke lokho bekunene asiyibonge indlunkulu yalakhalo ukuthi inesekele sesivile baqhaza lo ukuthi nisekele kangakanani sibonga abantu benkosi ukuthi bakukhanze kufanele ukuthi nakuvela intuthuko umsebenzi intuthuko bavele bawuhambe nembili bawesekele kuwendeke. Siyacela ke ukuthi uhulumende ayedvana angete akhona kunaka lo msebenzi kumqoka ukuthi indlunkulu nayo isayifuna kwadi isayibabita abantu babayo nathi nifuna sigulumba yaninika ingonyama emhlaba siphi lesigulumba sisebenza kanjani lemphakathini kumqoka lokuthi kunamabandla entuthuko base banichazela ukuthi cha siyasebenza thina siyayibona inzuzo kukhalo kwentekako kumcwa kakhulu lokho ingathi indlunkulu kuphele 5 years inhlangano yafa kuze kufike na Auditor General ati okhanza ukuthi yafa inhlangano but ikhona indlunkulu ithulile nayo kude lekushoko indlunkulu ufanele sisukume nayo into esiqiniseke ukuthi umsebenzi uyaqhubeka futhi uqhubeka kahle. Asiliphethe lapho ke mbukela ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele umsebenzi wekwakhiwa kwetakhiwo ihardware kanye nayo igrocery shop ngaphansi kwenkundla yasemhlambanyathi kanti sivile ke mbukeli ukuthi tinhlangano leti tawuzuza kule takhiwo tibalelwa ku6 kanti futhi tinemalunga la ngo68 ngethembe ke mbukeli ukuthi lihlelo ulithokotele kakhulu asihlangane evikini lelilandzelako uyakuvalelisa ke nokwazi iphumelele wakadlamini uthi asibonane evikini lelilandzelako kuSosiboko seMaswati eSwatini TV usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.
liyaphuphuka siyatibona tinkhundla siyatibona